لهزو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. بخاري ومسلم حديثيا. شكلار وكيت اوي قوليز ملائكة رحكس ويتوش وحديث راتن وقتيقة دغيا شكلار شغون وقوليتا وهاقاني جيبسينكا اتسيمنتكا فيغوريار تكرون وحديث راتن ودي قيامة قز بريد لاني طلوا شدتلو عذاب ارجوز ويدي شكلار شغن ويدي الله تل هذا الهدى اونا شغن ويدل تشاغوش وهاقاني قولين قنا وياك حياتا كيس خيلا هار قوز انقلا قيرات قوان سوا بار كوكس ويدي شريعت كيس خز اختيار غنوا چوبان ديز و باغ بستان خوين بطل خبير خوين بطل وهاقاني غيرش ياغز ويدي غيرش قام بطل تخيتا ام خوين حرام يقدغيا سفر پیغمبر عليه الصلاة والسلام سفر دا وز غزاوات وز قوليس ختايلا عايشة دي مؤمن رين دي تير قوال بيزت مش نويتير سلاز پرده يهانا ساري وقت هذا الشكلار ليترول دا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لهانا الله تلچاز امر غنويتوش لنا قنير يعني قنتيكا اون ويتسال وياكي نقوتكا كيرپيشتكا اون ويتسال پرده دل پرچا دل كيويز عالم الهزوا اگر دا شکل را وسکیتا حرامیا اگر شکل را وشکیتانی سلاز پرده ها مکروهیا خوش قزوی قلختو شیر پیغمبر دیز علی صلوات و سلام یعنی حق ارتوخ پول اسرافی زولهوز تکس پنجر دا اکتون توون پتل قلین قین اکون توون پتل پرده هات مشتوش اما سلار یهز وشیتوش و حقنی بها ابایار یها گیره کوی توش این دنیا فنا دنیایا پیغمبر دی علی صلوات و سلام الله دی زوجت این دنیا دکا این دنیا سسرین ترانک انکی دیل دی زوم مسافریه اتا نحن اتسوقنا یالی عنا قراغ نقفز وی اقلو مؤمن این دنیا دی گل کز ویتوش اخیرت تز عمل زوی دی الله دوازت الله باز و چون این دنیا اشلمشنا اخیرت قچو دی قزمشت برکا اوری آمین